Izvestan deo čovečanstva ne veruje u Boga i odbacuje potrebu za religioznim iskustvom. Ateisti su ubeđeni da se fenomen religije može svesti na ljudsku, neautentičnu i u osnovi izlišnu, istorijski ograničenu tvorevinu. Oni potvrdu za svoj pogled na svet dobrim delom nalaze i u idejama trojice mislilaca, Ludviga Feuerbacha, Karla Marksa i Sigmunda Freuda, kojima je zajedničko to da poreklo predstave o Bogu objašnjavaju prirodom samog čoveka, njegovog psihičkog ustrojstva i njegovih društvenih odnosa. Ipak, veći deo čovečanstva je verujući, a čitav svet podeljen na nekoliko veroispovesti u zavisnosti prema bogovima kojima se klanjaju. Da li je 2000 godina posle Hrista mladom čoveku uopšte potrebno da veruje u nešto poput navedenog? Nije li sama hrišćanska religioznost svojevrsna psihopatološka tvorevina ili barem kolektivna zabluda? Postoji li ikakva veza između sveta religije i sveta nauke? Imajući u vidu da se radi o dvema oblastima ljudskog življenja, pre svega s jedne strane jednoj naučnoj oblasti iz oblasti medicine, psihijatriji i drugoj oblasti koja spada u domen metafizičkog poimanja života. Dakle, u osnovi veza bi mogla da bude preko jednog jedinog termina, a to je duša. Ja moram da kažem da postoji jedna ozbiljna komplementarnost, jedno sadejstvo, jedna istosmernost iz jednog jednostavnog razloga što se svi mi bavimo čovekom. Bavimo se čovekom kao celovitim bićem i mislim da danas nauka dosta ide u tom pravcu, tom holističkom pravcu sagledavanja čoveka kao celovitog bića i samo tako možemo izbeći onu zamku, poznatu već svima, da nije nama krajnji cilj, da lečimo bolest, nego da lečimo bolesnika. Pa nesumnjivo da su te stvari dubinski povezane i da tokom istorije religija i psihijatrija su prolazile kroz razne faze međusobne komunikacije. U početku je vladala karakteristika njihovog međusobnog nerazumevanja. Naime, sa stanovišta religije određeni psihijatrijski problemi su tumačeni u religijskom ključu i onda su oni dobijali ono značenje koje je potonja nauka bitno revidirala. Sa druge strane i psihijatrija, odnosno nauka koja je tumačila religiju, tumačila je na onaj realističan i racionalistički način koji je pokazao nemogućnost da se razume religija na onaj pravi, suštinski, transcendentalni način. Kroz istoriju ta veza je bila promenljiva. Ceo srednji vek je bila veza takva da se duševni bolesnici smatrali opsednuti demonima. Onda je došao dalji razvoj nauke, pre svega te pozitivističko-materialističke nauke, 17., 18. i 19. vek, kada se počeli tražiti drugi uzroci za duševne bolesti. I religija i psihijatrija se bave problemom duše, ali sa različitih aspekata. U osnovi veza se zasniva na jednoj filozofskoj, reklo bi se, osnovi koja je vekovima bila razmatrana, a to je odnos između dualizma i monizma. Međutim, problem nije u tome da li telo i duša funkcionišu odvojeno, kako se to ranije smatralo i kako je crkva smatrala, već je problem u tome šta biva nakon što telo umre. Da li zajedno sa telom umire i duša, ili se duša odvaja od tela i odlazi u nebo. Religija obuhvata cijelo biće čovjeka. I onda samim tim sve što čovjek radi ili kako valja ili kako ne valja. A ako radi kako valja, onda će biti u skladu sa Božjim zakonima, Božjom voljom, samim tim to je već jedan religiozni čin, bez obzira kakav posao vrši. Danas je opet na dobrom putu razvoj religije i psihijatrije, jer i religioznim ljudima je potrebno da znaju o sebi nešto više
pa će to saznati od psihoterapeuta i njih ubrajamo naravno u psihijatre i obratno. Psihijatri imaju potrebu i zbog svojih bolesnika i zbog sebe da razmisle malo o takozvanim egzistencijalnim problemima kao što su odakle sam, kuda idem, zbog čega sam na zemlji. Pomozite ljudima u nevolji, darujte život. Šta valja činiti psihologu ili psihijatru suočenim sa vernikom? Navesti ga da posumnja u svoje religiozne stavove ili, naprotiv, učvrstiti njegov hrišćanski pogled na svet, a možda je najbolje ignorisati taj aspekt pacijentove ličnosti. Tu kontradiktornost o tome da li Bog postoji ili ne, da li je Bog izvan nas ili je u nama, je pokušala psihijatrija da razreši, zahvaljujući Freudu. Freud nije dao objašnjenje koje bi bilo teološko, već psihološko. Suština jeste u tome da se modern čovek nalazi u stanju jedne nemoći pred silama koje ga okružuju, pre svega sile koje dolaze s polja, iz prirode. Psihijatri i uopšte ljudi u medicini, kada se bave problemom čoveka, a pogotovo problemom ljudske duše, a mi se susrećemo sa religioznošću čovekovom, da imaju osnovna saznanja, čak i iskustva, i da razlikuju, što je vrlo bitno. Šta je to religiozno iskustvo na bolesnoj osnovi? U takvoj jednoj situaciji on je sklon da se oslanja na neke sile koje su izvan domena njegovih čula. Dakle, na neke nevidljive sile između koje bi ga mogle spasiti i tu se pojavljuje kao Bog. Psihoterapeut mora biti neutralan i objektivan, ne treba da mu kaže ništa. Prvo, ima veliki broj pacijenata koji ne postavljaju pitanje religije uopšte. A tamo gde postavljaju pitanja, to mogu biti neurotični ili psihotični pacijenti. Terapeut nije tu da indoktrinira, nego da leči svoga pacijenta. Ako je psihoterapeut, lečit će ga psihičkim putem, razgovorima. Ako je psihijatar organski orijentisan ili biološki, lečit će ga lekovima. Ova pitanja ostavlja se pacijentu. Kad bude popravio svoje psihičko stanje, onda će sam doći do odluke da li će biti religiozan ili neće. Naše je da lečimo, a kad izlečimo ima više izgleda da ako postane religiozan, postane zdravo religiozan, pošto čovjek može biti i bolesno religiozan. Zastrašen čovek silama koje prete da ga unište, usmerava se prema nečemu nepostojećem, nečemu što je van njegovog vidnog polja, a to je Bog. Psihijatar može odlično ne da pomogne čoveku, ne da razgrađuje njegovo religiozno, nego da prepozna to bolesno ili ono bežanje u neurotično i da uz pomoć, u saradnju sa duhovnikom, iskoristi to buđenje religioznog, buđenje iskrene slobode i ljubavi i prema Bogu i prema čoveku, ako hoćete i prema samom sebi, što bi imalo velikog značaja za lečenje, otkrivanje i lečenje bolesnika, jer religiozni doživljaj ne prožima samo čovekovo duhovno, nego kompletno psihofizičko njegovo biće, što može od izuzetnog značaja da bude u procesu lečenja, rehabilitacije tih bolesnika. Posebna celina u razmatranju povezanosti religije i psihijatrije je misticizam i psihopatologija. Otac Monchanen definisao je misticizam kao učenje putem koga čovek pokušava da spozna i proživi jednu stvarnost koja ga utemeljuje i prevazilazi u onostranosti svih problema.
Kod pravih mistika, kako tvrde Kajar i Lo u Poroovoj enciklopediji psihijatrije, ne dolazi ni do dezorganizacije vlastitog ja, ni do razaranja strukture svesti. Za razliku od toga, pseudomisticizam proističe iz bolesno izmenjenog dela ličnosti i sreće se kod histeričnih, šizofrenih, akutno-psihotičnih, maničnih, melanholično-depresivnih, organski izmenjenih, sumanutih, paranoičnih i epileptičnih subjekata. Za ljude koji se bave kliničkom psihijatrijom potpuno postoji razlika između religioznih sadržaja koje ima normalan čovek i takvih istih sadržaja koje posjeduje bolestan čovek. Skizofrenija predstavlja primer takvog jedne distinkcije između sadržaja koje su realne, dakle čovek može da ima halucinacije koje se doživljavaju pre svega u domenu čula sluha i može čovjek da bude u mističnim stanjima gde dominiraju optičke, znači vidne halucinacije. Postoji dakle razlika još i suštinska, a to je da je u bolesti, pre svega skizofreniji, čovjek zarobljen u sopstvenom unutrašnjem svetu. Taj svet mu istovremeno predstavlja i odbranu od sila, od neprijatne stvarnosti, dok je mistično stanje gde se spaja istovremeno i unutrašnji svet i spoljašnji svet i ono je u principu kreativno. To naravno predstavlja sam fenomen obolele psihe pred kojim je savremeni psihijatar i psiholog često zbunjen jer ne zna zapravo sve oznake, ne prepoznaje u fenomenu religijskog ono što je karakteristično za poznavanje tih elemenata onog koji se time bavi. Potrebno je naime znati da u trenutku krize dolazi do prisilne aktualizacije elementarnih oblika duhovnog života. U tom aspektu, dakle, suočavamo se sa nečim što je mnogo elementarnije i što nastoji da ovlada i svojim značajskim sistemom da značenje onome što je više. Zato je psihijatar, dakle, pred velikim izazovom da li će razumeti i da li će na pravi način razumeti ono što je pagansko, a da tome prida neko drugo značenje, ili će ono što isijava kao hrišćansko doživjeti kao nešto niže i tome pridati značenje neke religioznosti koja se identifikuje sa praznoverjem i sujeverjem. Veoma malo se pravi razlika, na primjer, između vizija i halucinacija. Imamo bezbroj stanja koja nisu znak duševne bolesti, jer je čovjek pre svega biće slike. Svako dete je puno slika, ono misli konkretno, pa onda se razvija polako takozvano apstraktno mišljenje. A veliki broj ljudi i kad odraste ne razvije uvek taj takozvani racionalni deo apstraktnog mišljenja, nego ostane u slikama negde. Kad je u slikama, on razmišlja u slikama, pa priča čak kao da vidi. A to može nekom da se čini kao da nije normalan kad vidi nešto što drugi ne vidi. A ne mora biti znak bolesti. Znači, samo iskusni psihijatri sa iskustvom od više godina rada, a i duhovnici su važni jer se i njima javljaju ljudi koji mogu biti bolesni ili zdravi, a da pričaju o vizijama ili halucinacijama. Znači, moramo razlikovati vizije od halucinacija. Psihopatologija je deo i religiozne psihologije. Eto opet veza psihijatrije i religije, jer se unutar teologije proučava religiozna psihologija religije. A unutar psihopatologije i psihijatrije proučavaju se sumanuta religiozna stanja. Pomozite ljudima u nevolji. Darujte život.
Po rečima duhovnika, autentično duhovno iskustvo pospešuje unutrašnji mir i desenzibiliše vernika na situacije koje bi mogle kod njega izazvati neurotski strah i teskobu, uravnotežava moguće neuspele odnose iz detinjstva putem usmerene ljubavi, osvešćuje nesvesne, potisnute misli kroz hrišćansku meditaciju, omogućava verbalizaciju problema uz pomoć kolektivnih molitvi, a u izvesnim slučajevima koristi i blagotvorni potencijal direktnog sugestivnog i autosugestivnog efekta. Osobe koje su ekstremno nezadovoljne i depresivne neretko padaju u duboku religioznost i svoj unutrašnji mir pokušavaju da nađu u svetu vere i duhovnosti. Neminovno da se svako depresivno stanje povezuje sa idejom grešnosti. Dakle, taj greh koji nije isto što i greška. Greška je nešto što mi svakodnevno činimo, dok je greh u odnosu na Boga. Za grešku smo mi odgovorni, odnosno možemo je ispraviti, dok za greh je neophodno da nam neko oprosti, u ovom slučaju Bog ili njegov izaslanik na zemlji. Ne samo bolesnicima sa tim psihičkim oboljenjima, nego svim bolesnicima i svakome čoveku religija jeste snažan oslonac. To je da čovjek osjeti da nije sam, da ima na koga da se osloni. A nikada čovjek nema bolji oslonac ili bolju ruku koju će ga uhvatiti i za koje će ga voditi tamo kuda treba, od Božje ruke nema. I zbog toga nevolje će imati u svijetu i svi ih mi doživljavamo, bilo da smo religiozni ili nereligiozni. Ali verujući ljudi mnogo lakše nađu izlaz iz tih bezizlaza nego li neverujući. I zato kod verujućih ljudi, ako bi već uzeli i procentima da govorimo, kod istinski verujućih ljudi manji je procenat samoubistava i drugih nevolja na jedan demonstrativan način da se izađe u ovo svijeta. Prihvatamo ovaj život i uz Božju pomoć mi rešavamo.